Ekinga kechibano nigo abamenyi be county ya Kisii baba kokera etaro yaye abaraibo mabwa Azimio la Umoja wa Kenya me county ya Kisii ase bali ira yo gocha kubabwati akoeneke abuna bairire libaga lyo burai ase baorokyo kwegena kwabo buna nigo barachie konyora ama unchorere na bigo amagendro anena ase county ya Kisii. Vincent Onyancha naraboti orwaso bwime Wano mugakoria na ica ine ko bera ici ya Kenya na ande buna togote baiga cyose Raila Amolo Odinga na Martha Karua nturiko na nyumba ya baoni batako ende nyumba ya bantu bare mama na baba ikito enda bakore biasara binde bya bakora titukoria rero bamente ni ryo murembe tutakagire tukosa murembo inobe ngati yabamenyi kurwe county ya Kisii bakurwe birengere byabo igoro yo ikirana kwa yo murebe kyama gya ODM Raila Amolo Odinga na Martha Karua imeye county ya Kisii niko batebire buna bagochikumubwatsia asomo cholyo bonene bole bosio. Baba wetu Raila Amolo Odinga amefika Kisii yetu, Kisii County, na amekuja na utaratibu na mama Martha Karua. Tunaapa ya kwamba tuheshimiane, hizi kura zinaenda kutembea mbele, tukuwe na heshima, wananchi wapate masao yao kawaida. Hizi vitu zimepanda mbalimbali, zimeenda kalikali juu. Unga ndio hatuna hapa, tuko njaa. Na kirembu ya mono omurayi okire gusiye ito omogusiyo yoyo ito kire tomwa magoro kiregendo keberaisi atokonye Raila Odinga tuamoira magoro ndio kiongozi wetu wa kesho. Gati yabangina boy goni komatebire buna bagochikumubwatse Raila Odinga asba mugandiri Martha Karua uchikoinyora bangina ekero barasoe asensemo yoburai tojande gete kabisa todate tuma chukura chonsi bakanoena magoronsi twakiranise baka kero mwana uri okorire sukuru amo ekuraire ebintu bichenjiga igase itogusina Kenya yonsi piengima na Martha nera muno mongina nanyara ko bautwegera buna bangina muna toroche asenge njogo ikarro bakongu tobwate munero mongina minto Martha tobese kwe babangina otochari ando tonyore kabisa na mono korwa seji family ime nonye naboni gabande bagikiro kobwatana kwa Raila Odinga na Uhuru Kenyatta abo batebire bunani go kwerira okonga wa uchumi nagote abunamba ligo chigwancha gocholerwa omurai oisako pima bangina aba enjarera yabeire nyinge amaene to maya na magokari abera rete tajisita lakini tunatorigere mikono ile mbili ndiye rete sita niko tinye kuchia mange omurai ora isakoira nera to nera omurai to ndobwa ndoko tana nyare bokore taya nyasa urugura to chorera omurai mana gote to sukumuna genda kujiaseke uno bari moyo saka age to agakana ama okabira arare to bako Kenya wikirana kwa Raila Amolo Odinga na Martha Karua imeye county ya Kisii asiri tukolia lero nigo jabe sabali yabo yo mwelio asorogongoro gusi anene ekero turucha sobo cholyo bonene obo chiokolekana astarigi kenda omutinyo yoiga eikyegocha reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Kisii meyo mochobo songo ereterane nkorokwa Vincent Onyancha.